Assalamu alaikum YouTube görücüler, at suyucular. Kırgızstan tuğanlar uşul 1 yaşartay satuğa çıktı. Çum karakaştı. Çum karakaşka eкен, mına kaşkalары çekçeyген. Toktop durungçu şerge. Toktop durun, bir görsөtүп koymуş эле. Taydın töştörü uzunlukları uzun eкен. Başçakları, soruları görsem hazır. Arka jakları. Hem bastırınca çatı ayaklarını gösterelim. Taydın arka jakları. Canvar. Жақшы кароодо экен. Алды жактары. Өтө сулуу экен, чум кара экен туугандар. Кол өтө жеңилген туугандар. Буттары таза. Бол асанке ойнотпойт, токтоп туруң. Тайдын толук көрүнүш туугандар. Uzunluklarında bayqazanlar болот. Sanetleri, formaları gelişken. Taydın Darayga Azır Aksı rayonunun Кербен шаарында турат. Бул тайга контакттарды калтырабыз. Өзүңөр баамдап, сындап көрсөңөр болот туугандар. Аркаңгы бир бутак тоголок кашказ бар. Санеттери сонун. Алды жактан töşlerini daha görseniz olur. Bazı 120 mingге koyuldu tuğanlar. Biraz kemin kılteri östeyt. Taydın esinin ömerlerini kaltırağız tuğanlar. Salıp baylansanar olur. Öte sundu жақшы nerse eкен. Bal toktatınca toktat durun şimdi. Жасаш деген туғандар uzunluklarına söz жоқ. Taydın formaları, sanetlerin görsеңер болот. Бияка кайрып коюң эле. Жандар, биягына туган. Кашкалары дагы алды жактарында көрсөңөр болот тугандар. Калгандарын өзүңөр сындап байкап көрөсүңөр. Кулактары да баштарын, калап каштарына көрсөтүп коеюн. Жанар.